Hello ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza, mubitameze neza yihangane anytime byaza kugenda neza. Njye mugiye kubana muri aya makuru nk'ibisanzwe ni Kiki. Aya makuru tugiye kubagezaho ntago ari aya showbiz nko musanzwe mubimenyereye, ahubwo ni amakuru avugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru agira ati muri White House hatangajwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemereye Ukraine kurasa mu Burusiya ikoresheje misile zayo. Mu butumwa White House yashyize hanze kuri uyu wa mbere tariki 25 Ugushyingo, yavuze ko Amerika yemereye Ukraine kurasa mu Burusiya ikoresheje misile zayo zizwi nka ATACMS. Umuvugizi wa White House mu by'umutekano John Kirby mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko bemerewe gukoresha ibyo bisasu bivuzwe hejuru mu kwirwanaho kandi aho bikenewe cyane. Yanavuze ko bahinduye amabwiriza bahabwa mashya y'uko bashobora gukoresha izo ntwaro mu kurasa ku bipimo byihariye muri Kursk ni hafi yaho. Ibiro by'umutekano w'igihugu byatangaje ko aya makuru mu gihe hari hashize iminsi havugwa ko nta rwego na rumwe rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rurayemeza cyangwa ngo ruyatangaze. Ni nyuma y'uko kandi Ukraine itangiye gukoresha ibi bisasu irasa mu bice bya Bryansk mu Burusiya. Nanone iki cyemezo ni kimwe mu byagaragaje ko Uburusiya ndetse n'ibihugu biri ku ruhande rwabo cyane ko bahise bihutisha gahunda yo kuvugurura politiki ijyanye n'imikoreshereze y'intwaro za nuclear. Nanone hari benshi bagaragaza ko iki cyemezo kigamije kurusha gutiza umurindi iyi ntambara ndetse bikaba byaganisha nanone ku ntambara y'isi ya gatatu nk'uko bivugwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bitahemwe guha intwaro Ukraine kuva intambara yatangira mu Burusiya muri 2022. Njye muri kumwe muri aya makuru ni Kiki, nshishikariza abo umuntu ushobora kuba ukigeze hano kuri YouTube bwa mbere kuba wakora subscribe kugira ngo tubashe kubana mu yandi makuru ari imbere. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.